کوما تاجیک و با تمام مردم آدمایی که زبان فارسی را میفهمه 5 زنبور داشته کراچی خیلی که گفتم تون بعد بازی استادیوم ولاگی دورتموند و بایر 04 میدان شالکه میرم کراچی بازی این روز اومدم شکر خدا نه رفتم هرچی اسپیک کردم 10 دقیقه دیگه موندگه بازی سر میشوه انا پویزو کراچی همش نمیرفتن سوسوما چریز دیگه شهر کراچی به یازو اومدم خیلی استادیوم یا جای تماشا کنیوزی دالش دادرینی بازی با دالش میبینیم صحبت میکنه بازی برندم با گپای واژنی را با میگم تونه همش دیدین رفتیم کراچی ما دا برای رکورد شما دا گفتی همون رسوکی приятного просмотра балечкой шальки короче овозошон зури ба нама ҷома просто ай пеш дуромадам видео кардам барои шумо ки ҳам пеша бинем мисол чӣ халия оз яки ҷои худам мерам ҷои худ моли бахши ман намедум дар ҷоя накем бози гарени бад боварди ҳамин балечко овозошон ку гап неста оз хай мебинем даши бози чӣ гап мешава ба хеле гапои важни дорум баъди бози гапо мезанам мехоҳам камтар стадиона шумо да нишон битам ин ай стадион шай велтинс арена номи стадиона ози дальше бо круго мерам и бо биёра бин ози дальше короче дрини стадион медирем ба дальше бозиро тамошо мекунем короче 10 минути бозӣ ай шалки як гол хурд ман момент уже натонистам дуромадам ҳой дальше нигаҳ мекунем моментура чӣ гап мешава соперники шалки уже дуюм гола заду якши бозӣ безе бад расид Die 36. Spielminute erneut in Führung für Уже кадом балечки хал душмаш моли шуме Becker, der Spieler mit der 27 zu 1:2.
финал дидем. Дута голи Унион Берлин буд. Ялта Шалке пенальти. Бозӣ 3-1 ҳамун командаи Берлин, Унион Берлин задесай. Бози пауза шид. Якум тайм тамом шид, дуюм тайм ҳоз сар мешавад 5 минут пас. Хай дальше бо тамошо мекунем чӣ гап мешавад. Чор як шудай ку бозӣ ман хабар надорам. Эва Амирузай Байер Дортмунд Йорам Амир ҳозир 82 минута ҳамуз ба соати 3:30 Германия ҳамин бозиҳо ҳамаш сар шудаганд. ҳам бозиҳо рафтода таблица ҳамо короче результат ҳамин лайв ҳамин со бозӣ ки бридеса чанд рафтода 82 минута 4-1 Шалке бой додеса. Хай дальше бо тамошо мекунем. Аниҷа ба фикрам ки ҷои тренировкашунай. бао пуштам бо стадионе хай пушта бо ягон вақти дига мебинем. рости гап ин видеоро ман баъди бозӣ кардастам, барои ки пешаи бозӣ успед накардам сиёнка кунам ҳамаша баъзур. ана хайо ҳафти дига бозӣ Айнтрахт Франкфурт Вердер Бремене ба фикрам ё ки Волфсбургай намедонам соз стадиони Франкфурта барвақттар мерам ба ҳазур сиёнка мекунам ҳамаша нишонтон метавам. то видеои дигар раҳмат ҳаматонда барои дастгирӣ ва барои фаҳмиш.